Valbuena e golo! Rafael Varane a entrar de cabeça e a marcar para a França aos 21 minutos. Canto de Valbuena e o central do Real Madrid a fazer o 1-0 no Stade de France. Novamente muito bem batido o canto e novamente para a zona do Varane. Desta vez chegou mesmo primeiro, chegou mais alto. É impossível. Dá-me a ideia que o Brasil não tem ninguém ao segundo posto. Não coloca nem no primeiro nem no segundo. Mas o Varane arrancou, o Miranda foi batido. Não conseguiu ganhar a frente. Vamos ver aqui agora o Miranda vem sempre atrás do Varane e se esbarra ali no Evra que está ali parado. Aqui vai o duelo. Esbarrou no Evra que estava-se a preparar para atacar a bola. Muito bom gol, bem batido o canto de parte da França e do Valbuena, penso eu. Pode ser bom para udmærket kombinationer af brasilianerne. Firmino op i mål. Oscar vipper den ind med tåen der, Oscar. Glimrende samspil mellem brasilianerne, og så et super godt løb i bagrummet af Oscar. Udligner til 1-1. Scorer sit 12. landskampsmål for Brasilien og glæde ude hos Dunga, også selvom han ligner en god gammeldags gnavpot. Men 1-1. Og det stod ikke lige skrevet i manuskriptet. For efter at Frankrig var kommet foran, synes jeg egentlig, det er dem, der har domineret. Men det er meget godt sat op alligevel. Først en tunnel på Schneiderlin. Og godt kommet ind foran Bacary Sagna. Bruger al sin fysik. Og så en god gammeldags tunnel der på Steve Mandanda, der kommer ud med for store skridt. Ganske enkelt den franske keeper. Og udligning i opgøret til 1-1. Jeg troede også sidst, de her to. Og her igen Glimt op på tribunen, og så er der altså flere af jer, der var så venlige at gøre opmærksom på over Twitter, at det er et par håndboldspillere, der sidder deroppe. Dem kender jeg altså ikke så meget til. Det undskylder jeg. Der er en god aflevering ud af til Neymar. Neymar! Det der! Det er bare rigtig, rigtig godt lavet. Det eneste sted i målet, der er plads, det er oppe i nettaget. Og der banker han bolden op. Neymar scorer sit 43. landskampsmål for Brasilien og 2-1. Første gang vi sådan for alvor ser noget til det her brasilianske fænomen. Der slår han til. Det er så kynisk og så godt lavet det der. Og fuldt fortjent af Brasilien kommer foran. Willian glider lige af der på Patrice Evra. Kommer ind foran ham. Sætter det hele i scene for Neymar, men stadigvæk masser af arbejde, der skal gøres. Det der, det er så godt sparket ind. Men Neymar venter lige og ser, hvad gør han derinde? Mandanda, han bliver stående, og så bliver den bare banket op i nettaget. Super detalje. Vai voltar ao jogo, entretanto canto para o Brasil, Willian e golo! À vontade, entrou para atacar a bola, Luís Gustavo, aos 69 minutos, 3-1 para o Brasil. Também mais um golo aqui que nasce para o Screte de canto. Nasce aqui este golo para o Brasil, aliás, de canto. Mais um golo de canto nesta partida. A França já assim tinha marcado. Mas 3-1 para o Brasil. Willian e Luís Gustavo a entrar como quis e a cabecear de cima para baixo. É fantástico, muito bem batido pelo Willian. E ali um buraco é merecido. Luís Gustavo tem feito um belo jogo, um grande jogador. Há um buraco também do autocarro à zona do primeiro posto. São arrastados os jogadores e ali ficam presos. A medida que o Varane fica preso ali no trânsito. E o Luís Gustavo veio a fazer um movimento embalado, saltou, fantástico, o cabeceamento. O Varane vem ali atrás, ficou placado, não nos adversários,